Chasalni Simi Salnwi bagwi Rwjakha oglini Dasharath Bhawan hall Nogo Chengsawi Rwjakha IPFT bodolni MCC conference kokti sarjana tongnai o MCC conference Salni MCC conference pandawo IPFT ni joto bedek bupra motha IWFT Youth IPFT Atisha Tripura Phankrak bodol IMWU TNEA ni joto ojamorokbo manjak baimani koktoma Taldok ni yagulo haino hai koksa pandawo asoka IPFT ni MCC Chasalni Simi Salnwi bagwi Rwjakha oglini Dasharath Bhawan hall Nogo Chengsawi Rwjakha IPFT bodolni MCC conference kokti sarjana tongnai o MCC conference Jati Getar Musungi MCC conference pandano Chengsawi Rwjakha IPFT ni vice president Rwjakha matei IPFT ni haste tangphang mantri Mebar Kumar Jomatia Manjakha MCC conference pandao IPFT ni joto MLA rokno karibo manjakha IPFT ni joto MCC adongro Phiaba sak hamiani bagwi MCC conference pandao manjakwi malia IPFT ni haste achukphang mantri NC Deparma MCC adong rokno karibo division ni joto secretary tei president rokno bo manjak phainani bagwi kobo khorjakmani koktoma MCC conference pandani paithakni salo committee reform khlaijaknani koktongo hini shakha IPFT ni haste tangphang mantri Mebar Kumar Jomatia Chini 12 तारीख February 2022 Chini party IPFT ni nangguman kaje panda Chini MCC conference Salnwi ni bayangnai 12-13 तारीख February obo chini protex hoimas por jeng ohoi khlailayo Chini central committee member joto chini MCC member chini prai 300 hai tongo tini joto bor attend khainai tei joto chini division level ni president secretary boro phainai tini ni poila ke jeng chini division level hoje jeng report na nai chini organization ni report joto division jeng poila report khanai tei chini annual report chini general secretary ronai party ni tei jeng report mamani porewo chini khana second session haina hai jeng kothom phenai aro jeng protect chini leader ni speech ni jeng khana nai bone pore chini reshuffle jeng khlaijan bagui plan tongo chini MCC CC member jeng reshuffle khlaijak nai overacting decision tongo aboni bagui sing tini belai kheno tong thogo sarati baring borok chini MCC member present tongbai kha sing saimano chung tini 32 ta division 33 ta 34 ta 34 tin division tongo ar hoide chung respond makha belai ni kaham dei chung ground report chung lukha jotto jagono chini party IPFT ni korimirok haina haibarok tabok reviving ui tongo samung tangui tongo chini o MCC conference paimani porewo sing lagator chini andolon chung khlainai chini movement khlainai tei sing chini party no tei karak khaina bagui sing preparation nanai obon chini nahormung ikan khakago tau phon chini party IPFT ni kormirok chini kabangma tongkho borok bokha thiyakho borok samung tangnai tei sing phainai bisi dui angkhaino sing khaina chini rajya sammelan abo sing khaina chini plan tongo chini already terms 3 bosor chini pai thangka chini rajya sammelan khaina bagi sing chini diung tongo abo sing khainai yang khakao tini kaham alosona ngai joto division level hoide sing report khanai chini ground tamongui tong chini party boja position choi tong abo pura report nanai abangoi very important chini abo MCC conference tini ni Salnwi ni bagi Salni MCC conference pandawo IPFT ni joto bedek bupra motha IWFT Youth IPFT Atisha Tripura Phankrak bodol IMWU TNEA ni joto ojamorokbo manjak baimani koktoma Rwjakha ogli Simi Krishanoni kokthum chini Khorang